Za danes sem vam obljubil, da bomo imeli temo raba umetne inteligence pri kreiranju pandemije in cepiv za COVID-19. To je zelo drzna trditev, ampak si jo upam izreči, zato ker sem na strani 700, mislim, da 714 v 15. letniku, 19. izvodu Medicine of Future našel članek, ki je bil zelo zakrit, ki je povedal, kako so z umetno inteligenco naredili virus SARS-CoV-2 in so porabili potem, ko je to umetna inteligenca dala recept, 14 dni, 3 tedne in komisija je to, tudi evropska in pa CDC so to potrdili v Ameriki. Potem je še FDA, Food and Drug Administration, in se je začelo cepljenje na podlagi umetne inteligence. In tudi vse to, kar smo doživljali, vsa navodila, je dajala umetna inteligenca na podlagi podatkov, ki jih je imela 20 let stare podatke noter, big data, ki so jih zbirali 20 in več let. Vse to smo bili priče, kako nas lahko umetna inteligenca preko ljudi, ki nam niso za nič znali dati razlage, nobene razlage, za nobeno stvar, vodili to grozno stvar. In gremo naprej. Tukaj pred vami je spletna stran, ki se je včeraj odprla 5.5.23, so uradno odprli Artificial Hub za medicino prihodnosti. Zakaj so to včeraj odprli, boste izvedeli čez 1 minuto. Zdaj pa vam povem samo, kaj to je. To je za vse tiste zdravnike, za vse tiste znanstvenike, za vse tiste inženirje, za vse tiste računalničarje so odprli spletno stran, ki želijo razvijati umetno medicino. Medicina ni več biomedicina, ampak je artificial med, se pravi nič več naravnega. Tudi mRNA ni naraven. Veste, koliko sekvenc ima in noben ne zna tega razdozati, zato nam tudi virusa niso znali pokazati, ker ga je umetna inteligenca s takšnimi sekvencami naredila, ki ga v naravi ni. Morda vam bodo stvari čez to predavanje postale jasne. A gremo naprej. Torej, včeraj mi je zapiskalo tukaj in se mi je pojavilo tole, a vidite, tale tweet, 5. april 2023, v trenutku je bilo 2000 ogledov, zdaj jih je verjetno že mnogo več. Čakanja je konec. Medicina prihodnosti je tukaj. Hub Artificial Intelligence. Glejte, včeraj je to postala uradna stran za izvorno znanje, kot smo rekli, za vse tiste znanstvenike. In tukaj zdaj želijo producirati s pomočjo umetne inteligence mRNA za cepivo COVID-19. Ampak ob tem se odpirajo pereče vprašanja. Seveda sem šel to poklikati in kaj sem našel? Prva stvar, ker sem našel, so začeli debatirati o etiki in morali. In je zanimivo, poglejte, tukaj piše, na tem istem portalu objavljen ta članek, Googlizacija zdravstvenih raziskav. Googlizacija zdravstvenih raziskav, In članek pravi, od moteče umetne inteligence, od vseh teh inovacij je prišlo tudi do moteče etike. Namreč začel se individualni pristop do novodobne medicine, ki je pravzaprav tema naše partnerske revije. To je ta revija, ki je v bistvu Future of Medicine. In ta članek, pogledajte, gor piše 24. marec v rdečem okvirčku 2023. In mene je zanimalo, kaj pravzaprav to je. In ta članek je bil pisan, pa že na spletu, poslušajte dobro, davnega 13. oktobra 2016. Poglejmo povzetek, kaj so 2016 v izvirniku pisali in odkje je bil ta članek kopiran v to novo spletno stran, ki se ji reče iHub, ki so jo včeraj odprli. No in tukaj, poglejte, 13. oktober 2016 so o tem pisali. Potrošniško usmerjene mobilne tehnologije ponujajo nove načine zajemanja večdimenzionalnih zdravstvenih podatkov in se vedno bolj obravnavajo kot
pospešene medicinske raziskave. Gotovo se boste spomnili v Evropski uniji, ko so zasliševali Pfizer, ko je gospa rekla speed of science, da niso mogli delati kliničnih testov, ker je bil speed of science. In pri tej hitrosti in pri tej, bom takole rekel, v navednicah artificial intelligence dajo ti ljudje tako zaupanje v to tehnologijo, da sploh ni treba več kliničnih testov delati, ker je to kao 100%. Se spomnite, cepiva so bila najprej 95%, pol so bile 80%, pol 75%, pol so začele se pa težave. Normalno, če so ljudem obrizgavali umetno stvar noter, ki jo je artificial inteligenca pravzaprav sekvencirala. In zdaj, glejte, to je odprlo pod velikim potrošnikom, že 2016, tehnološkim podjetjem, ki so, kot recimo Apple, Google, Amazon, Facebook, vsi vstopajo v prostor zdravstvenih raziskav in ponujajo neke nove metode za zbiranje, shranjevanje in analizo zdravstvenih podatkov. Ne? Ja? In zdaj, tukaj se zdaj zastavlja vprašanje. To so 3 vprašanja. Vprašanje v zvezi s kakovostjo raziskav, kako je z zasebnostjo oziroma s privolitvijo in seznanitvijo s to novo inteligenco, ki jo tudi sami ne razumejo, kako funkcionira in kakšne rezultate da, tega nihče ne zna razložiti. In pa zdaj, gledajte, pravimo o asimetrični vojni. Ne? To so nove asimetrije moči, ki temeljijo na dostopu do podatkov in nadzoru nad tehnološkimi infrastrukturami. Kdo bo ta nadzor izvajal? Če nečesa ne razumeš, ne moreš izvajati nadzora. Ne? In trdim, gledajte, za to zadnjo 3. alinejo asimetrije teh moči, ker ne veš, kje kdo odkot prileti, trdim, da si ta zadnja skupina, kolikor lahko vpliva na prihodnje raziskave in raziskovalne programe, zasluži več kritične pozornosti od vseh nas. In o teh asimetričnih močeh, o tej novi asimetrični vojni v miru, ki temelji na dostopu ali kraji podatkov vsem ljudem ter nadzoru nad tehnološkimi infrastrukturami, bo danes tekla beseda. Upam, da boste vztrajali do konca, ker imamo veliko za povedati. Še prej pa, da vam povem na sveže poročilo Svetovne zdravstvene organizacije od včeraj. Kaj se je zgodilo? Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj, to je vodja Svetovne zdravstvene organizacije pri Združenih narodih, je rekel, z velikim upanjem razglašam konec COVID epidemije v smislu izrednih razmer za javno zdravje. Od včeraj naprej je WHO razglasil konec epidemije. Konec, tega ni več, tako je tlele zapisano. Jaz sem šel raziskovati dalje in sem šel na njihovo spletno stran. In takoj zatem, ko je rekel, da je konec epidemije, pomeni, je zapisano, to pa ne pomeni, da te bolezni več ni. Se pravi, epidemijo je sprostil in povedal, da bolezen še vedno je. In da je še vedno globalna grožnja. No, zdaj si pa dajmo to razlagati. Ne? Se pravi, tako je dejal, dobro jutro, dober dan, dober večer. Gabriel Jezus. In je rekel, pred 1221 dnevi je WHO izvedela za nekaj primerov pljučnice znanega vzroka v Wuhanu na Kitajskem. 30. januarja sem po vsem svetu odbora za nujne primere, sklicanega v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi zaradi svetovnega izbruha COVID, razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, kar je najvišja stopnja alarma po mednarodnem pravu. In včeraj se je odbor za nujne primere sestavil že 15. in mi sporočil, torej njemu so to sporočili, to tako on reče, naj razglasim konec izrednih razmer v javnem zdravju mednarodnega pomena. Ta nasvet sem sprejel, zato z velikim upanjem razglašam, da je konec COVID. Vendar to ne pomeni, da je COVID-19 kot globalna grožnja zdravju končan in o tem bomo danes govorili. Rekel je dalje, ta virus je tu zato, da ostane. Ta virus je tu zato, da ostane. Še vedno ubija in še vedno se spreminja. Še vedno obstaja tveganje za pojav novih različic, ki povzročajo nove poraste primerov in smrti.
Odločitev ima malo praktičnega učinka, tako, to je moj stavek, vendar je pomemben trenutek v boju proti virusu, ki je ubil milijone in obrnil življenja po vsem svetu. Ta trenutek danes, si zapomnite, oziroma včeraj 5.5.23, ko je to bilo, začela se je nova era. Tako kot je bilo na glas razglašena epidemija, tako ta tihi del, o katerem ne poroča skoraj nihče, jaz to, če ne bi sledil, tudi tega ne bi vedel. Se zavedajte, in zakaj sem vam najprej tisti hub pokazal? Zato, ker takoj, ko je bila epidemija pač preklicana, so naredili pa digitalni hub v tistem trenutku, zato, ker so to že vse naprej načrtovali. In najbolj bistvena stvar, to se pravi, to, da epidemije ni, to je izjava za folk, za narod, za blesave ljudi, za tiste, ki rekli, končno jim bodo zdaj zaživeli krasno, vse lepo. Česar pa ni povedal, seveda, jaz če ne bi šel to brskat, ni povedal, da je pa vsem državam članicam, ki so članice WHO, naročil, da je sicer konec izrednih razmer zaradi covida, ampak da je ta konec pravzaprav začetek prehoda na dolgoročno obvladovanje covida. Ja, zato vsem članicam dne 3.5.23 podajam smernice za merjenje odziva. Zanimiv je tudi naslov, če vidite na zaslonu, od odziva v nujnih primerih do dolgotrajne bolezni covida-19, upravljanje in potem gre na trženje. Trajno doseženi dobički med pandemijo covida-19. Zanimiv naslov. Kao govori o dobičkih, o kešu, ampak to sploh ni res. Sploh se ne dotika vsebine ta naslov. Naslov je zavajajoč. Namreč, kaj piše noter? Konec izrednih razmer zaradi bolezni in prehod za dolgoročnejše obvladovanje bolezni. Prav? Smernice za usmerjanje odziva. In potem ima naprej še objavljeno, samo moment, enega se mi je preskočil, ima naprej še objavljeno osnovni cilj. Osnovni cilj je te izdaje, ki jo zdaj vidite pred vami in ki ni za nas, ampak za državnike, končati izredno fazo pandemije COVID v vseh državah in preiti iz izrednega odziva na trajnostno, celovito obvladovanje COVID. Veste, kaj pomeni? Trajnostno in celovito pomeni, nikoli ne bo konca in skozi nas bojo drkali. Ne po domač, oprostite izrazom, ampak jaz to lepše ne znam povedati. Zdaj, če hočemo to razumeti, si bomo ta trajnostni in celoviti načrt za obvladovanje covida pogledali. Kdo so ti ljudje, ki nas obvladujejo na vsakem koraku našega življenja? Če želimo razumeti, kako v angleščini big picture, pa veliko sliko, se ozrimo nekoliko nazaj. Malo bomo pogledali nazaj, tako kot je Ludvik tudi povedal par stvari za nazaj prej v šolstvu. Tako si upam tudi zdaj jaz poleti malo nazaj. Upam, da vam bo malo zabavno, marsikomu se bo kaj priklicalo v spomin, kaj lepega ali pa tudi ne, ampak gremo. Dva nasmejana fanta, to je 25 let nazaj, mlada kreatorja, Googlova uslužbenca, posneta v prostorih Googla leta 1998. Leta 1999, preden je bil Google sploh dobro poznan ali dobro financiran, sta ga ustanovila, mislim, da je na levi strani Larry Page in na desni Sergey Brin. In gledajte, tukaj sta nasmejana, seveda, ker sta se dogovarjala s človekom, ki je vlagal v tvegane kapitalske naložbe. To je bil John Doerr. In ta John Doerr, ki je vlagal v tvegan kapital, je vprašal Larryja in Brina, kaj pričakujete, koliko bo njuno podjetje vredno. In Page je kar ustrelil in odgovoril številko, ki je v tistem obdobju preseglo sploh malo podjetij, svetovnih ali pa ameriških. In ta se je toliko vznemiral Doerr, ko je finančno projekcijo slišal, in Page mu je rekel, 10 milijard dolarjev, pazite, leta 1999, si predstavljate, kaj je to predstavljalo takrat. Kar je Doerr izračunal in povedal, da je to enako 100 milijardov dolarjev tržnega kapitala.
Tako je šel zračunati in seveda pristal takoj na službo. Zdaj, takšna milijardna vrednotenja so danes pogosta, ampak takrat je bila pa to celo redkost. In kaj je v bistvu človek med vrsticami povedal, da bo zmlel glavnega konkurenta, to je Yahoo, ki je bil Googlova konkurenca v zgodnjih dneh. Dobro, to je to. Dürer je na koncu rekel, bil sem zaprepaden in takoj sem prevzel članstvo upravnega odbora. Na sliki vidite Larryja Pagea in na naslednji sliki vidite mladega fanta, na vrhu pa v rdečem okvirju že dolgo časa član ekonomskega foruma, Svetovnega ekonomskega foruma. Ampak ni samo on, ampak tudi ta njegov partner, soustanovitelj, Sergey Brin, ustanovitelj Googla. In tukaj ga vidite na sliki, to je slika iz leta 2017, se je pogovarjal o prihodnosti zdravstva na področju digitalizacije s Klausom Schwabom. To se pravi, oba ustanovitelja Googla sta že dolga leta člana Svetovnega gospodarskega foruma, jaz bi kar rekel orang cepljena. Sedaj pa si v nadaljevanju pogledajmo podjetje, ki ga morda še ne poznate, mogoče kdo ja, ampak v glavnem dvomim. To je McKinsey Company. McKinsey Company, boste kmalu vedeli, zakaj vam to govorim. Njihova naslovnica na spletu, to je njihova matična stran, optimalno izgrajevanje. Kako vabijo svoje stranke? Disciplina bilančnega stanja vsebuje pravočasnost in brezčasnost. Moment. Pravočasnost in brezčasnost, recimo temu drugače, timing in trajnostni razvoj. Kako imajo fino v zavitih besedah povedano. To se pravi, podjetje lahko s krepitvijo stanja svojih bilanc ustvarijo trajnost le s povečanjem dobička in vzpostavitvijo gotovinske kulture za celotno organizacijo. In tukaj imajo čudovito naprej, kako zgraditi geopolitično odpornost sredi razdrobljenega svetovnega reda. Firma je izjemno močna. Organizacije, pravijo v tem podjetju, morajo strateško vlagati, pazite, v zmogljivosti, v ljudi, v postopke, v strukture in tehnologijo, da bi obvladovali tveganja, ki izhajajo iz razvijajočega se obremenjenega geopolitičnega okolja. In od kje jim ta vizija? Zakaj vam to podjetje predstavljam? Ker je tudi član gospodarskega svetovnega foruma. A vidite na vrhu v rdečem okvirčku? To je slika iz gospodarskega foruma. To se pravi, McKinsey je namreč globalno svetovno upravljalsko podjetje, ki se zavzema za pomoč organizacijam pri uresničevanju trajnostne in vključujoče rasti. Sodeluje pa s strankami v zasebnem in javnem družbenem sektorju. Vam tudi to kaj pove? V zasebnem in javnem družbenem sektorju. Pri reševanju kompleksnih problemov in tako naprej in tako. Združuje recimo drzne strategije in ko da ne naštevam. Tukaj je iz njihovih spletnih strani še tudi nekaj COVID teh stvari, s katerimi pač aktivno tudi sodelujejo. In to podjetje je zanimivo, ker iz te šole, iz tega podjetja, iz tega globalnega podjetja, če smem tako reči, prihaja v Google sedanji direktor Alphabeta in Googla Sundar Pichai. Se pravi, on je bil zaposlen v tem podjetju od leta 2002 do 2004, ko je prišel v Google. Od 2004 pa do 2015 je trajalo 11 let, da je postal direktor podjetja Google. To je direktor podjetja Google. Piše se avgust 15. In McKinsey čestita. Ne bi mogli biti bolj ponosni na našega Sundarja Pichaja, ki je bil nedavno imenovan za novega direktorja. In potem povejo še, kdaj se je pridružil in tako naprej. In med njegovim hitrim vzponom na vrh so ga dosledno opisali kot empatičnega, prodornega, gracioznega, spazite, skromnega in nepredvidljivega.
McKinsey podjetje. Ok, Forbes se sprašuje, kdo je ta človek, odkje je prišel Sundar Pichai. In potem seveda Larry Page, ki ga je z njim živel v firmi teh 11 let, je v ponedeljkovi objavi, to se je zgodilo na ponedeljek, povedal, da prestrukturiranje Googla, s tem, da zdaj Pichai postane direktor pri 43 letih in bo nadomestil oba in Larryja Pagea in se pravi tega Larryja Pagea pa, kako je že on ime, Brin, ne? Tako je zapisal in gledajte, to je njegov v bistvu ta zapis. Sundar našim uporabnikom, partnerjem in zaposlenim prinaša ponižnost in globoko strast do tehnologije. Ni nikogar, na katerega bi se lahko bolj zanašali od ustanovitve Alphabeta in ni boljše osebe, ki bi vodila Google in Alphabet v prihodnost. Dalje je povedal tudi to, da je Sundar včasih govoril stvari, ki bi jih jaz želel povedati, je rekel Larry Page, in včasih še celo to bolje pove. In že kar nekaj časa izjemno uživam v najinem skupnem delu. S Sergejem Brinom sva bila zelo navdušena nad njegovim napredkom in predanostjo podjetju. Torej, ja, odkot prihaja Pichai in kako se je prebil na čelo enega najbolj dobičkonosnih podjetij v ZDA, ni kaj pričakovati. Poglejte, tudi on je član Svetovnega gospodarskega foruma. Ja? In ko je postal direktor, je postal, mislim, že prej je bil odgovoren za razvoj izdelkov in za tehnološko strategijo, in to vključuje, česa vsega je bil pač vodja za iskanje, za zemljevide, komunikacije, Google Play, trgovino in oglase, zbiranje rešitev v oblaku za potrošnike, podjetja in izobraževanja, znanih kot Google Apps in Cloud platform. Vključuje tudi 2 računalniški firmi, ki jih je vodil, a ne? Ja, a lahko, prosim, izključiš mikrofon? Dobro, samo moment. Tle imamo nekoga, ki kiha, kašlja pa. V redu, upam, da bo zdaj v redu. Ok, to je zdaj, gledajte, novi direktor in kaj se zdaj tukaj naprej dogaja. To je cel projekt. V bistvu je to njegova pot zelo kratka, odkar je od firme McKinsey prišel čist do vrha. To je njegova pot. In zdaj vam bom predstavil njegov pogovor, ki ga je imel v Davosu. Ta pogovor traja 9 minut v Davosu leta 2018 na Svetovnem gospodarskem forumu. Torej, to je bil januar 2018. Te datume si malo zapomnite. Januar 2018 in poslušajte. Usually as you have seen, I chair only sessions with the political leaders. But this is a fascinating opportunity for me to have a discussion with a great leader in technological advancement. But we can do it radically better with AI. In terms of how we do it, I think maybe that's been a more important realization. As Google, we want to serve everyone in the world. So it's a privilege to serve billions of users every day. And we want to be a global company, but we want to be local in every country we operate in. Sundar, speaking about artificial intelligence, it's not just a product, it's a systems enabler and changer. And so there's a book out which is called Weapons of Mass Destruction, Casey O'Neill. And she talks about how big data increases inequality and threatens, at the end, democracy. And that algorithm can perpetuate bias or injustice. How do you respond to it? You have a special responsibility. You must have a response to this question. If you take climate change as a framework, we all started getting worried about it, and that's why we have spent a lot of time working together
creating things like the Paris Agreement, and then working on solving it. AI, for the first time, I think, over time, offers a different construct. AI may fundamentally change that equation. It may make it possible for us to have clean, cheap, renewable energy for the future, and figure out global frameworks by which we can engage. Just like Paris Agreement and climate change, using forums like this, I think we bring people together to engage on the hard questions. And I think answers will emerge. Google has a global share of more than 80% in internet searches conducted over PCs or smartphones. How do we create a tax system which, let's say, fits this new type of companies? Yeah. Two questions in that. And the first thing, when you operate a large platform and scale, we try hard to make decisions by putting the user first. Large platforms can be disruptive. So even when you put the user first and make a decision, there are going to be winners and losers, right? And I think that has an impact on us. But from our standpoint, we are pretty determined to stay focused on the user, and we're very confident, the products we do benefits the users, including users in Europe, and that's the conversation we have with the European Commission as well. Tax is a great question. As a company, we pay, if you look at over the last 5 years, close to 20% in tax. Sundar Pichai, I ask you maybe a delicate question, but a question and I relate it to the protests in Charlottesville, in Virginia, and in the aftermath of what has happened, a number of technology companies took action to remove hate groups from their platforms. So in some way you are exercising a qualification of what's on the platform or not. And this leads to the questions, should digital platforms be able to unilaterally decide what content is acceptable and not acceptable? I don't think that's the right outcome. And as a digital platform, we feel like we are on the cutting edge of the issues which society is grappling with at any given time. Where do you draw the line of freedom of speech and so on? The way we approach these things, so for example, over the last year, we made tremendous progress in how do you deal with violent extremism. The way we did it is by engaging many NGOs, counterterrorism organizations, nonprofits, and they guide us on where to draw the line, right? So that kind of gives you a framework as to how to think about it. Sometimes the government helps us by giving clearer laws, and sometimes that gives you a clearer framework. But I think it's the function of a democratic society to decide where to draw the lines. I don't think it should be in the purview of any single company or companies to do that. So we have to figure out how to engage with society, get the input, and that's how we are trying to draw the line. So it's some kind of a self-regulatory mechanism which you aim at. We are doing this with the European Union and developing codes of conduct around hate speech, and we are doing that in a voluntary way. And Google is a very, as you also mentioned, is a very international, it's a global company, but still you are perceived as an American company. What do you do in order to really gives the perception of a global company? You answer partially to this question already, but we've been thoughtfully doing this for the past few years. In fact, if I go back and look at the past 4 years, almost greater than 50% of our hiring is outside of the United States. Yeah. So part of the way we do it is by really, actually hiring in a distributed way. The second part is I think we are engaging with local governments, institutions. For example, if you look at our digital skills training, which I think we didn't talk much about, but the biggest urgent issue to do with technology is we all need to retrain the workforce. Gone are the days when you could educate yourself once and that would give you a job for the rest of your life. How do you do that at scale is something very important, and we are doing this locally in every country. We have committed to $1 billion over the next 5 years. In Europe alone, we have trained 3 million people, and we localize these programs in every country.
And we plan to do a lot more of these things. And so the way we show that is by actually being a responsible local citizen in all the countries we operate in, and we are very, very committed to doing so. My last question is, you are now, since a relatively limited period of time, the CEO, and you were before more in a technical function in Google. How would you define, if I would ask you, what would be for you the 3-4 main components of which describe your leadership in Google as a CEO? Sorry, main attributes? What are the main attributes? What makes you special? I know you are low key, but let me ask you. So many people can afterwards also become CEO of Google. I think at the end of the day, there's a lot of dimensions to the role, but I think it starts still with building great products, and I never lose sight of that. My happiest moments are even in my busy schedule, if I can spend an hour or two and start my day off with engineers and designers and product people thinking about the products we are building. Yeah. I think it's something still I make sure I spend time on. And I try to build a very collaborative team. I think at our scale, you can't get things done unless people work together. So I invest a lot of time in making sure I attract the right people and create a culture by which we all work together well. So probably the two most things. And the third is I spend a lot of time on partnerships and engaging with the outside world. No, tako, jaz sem dobil odgovor. Good evening, everyone out there in the virtual realm. My name is Miriam Meckel, and I'm very delighted to host this conversation tonight with the CEO of Alphabet and Google, Sundar Pichai. Good morning, Sundar. Hi, Miriam. How are you? I'm good, actually. Within Alphabet, as DeepMind made progress with AlphaFold, you had a moment where AI, in a few years, made an advance. It's a 50-year breakthrough in terms of protein folding. It's a 50-year breakthrough in terms of protein folding. And I can see its potential to streamline aspects of drug development. And so it gives me hope that 10 to 20 years down the line, for the next challenge, it's a foundation which will help drive progress. And that's how the virtuous cycle continues. Usually, hočem vam povedati, da ste zdaj videli, kako en skromen človek, ena ovčka, en ponižen gospod, ki daje tak lep, prijazen, mehek, topel vtis, v ozadju kakšna zver, kakšna žival, kakšen genocidnež je ta človek. Boste videli v nadaljevanju, kaj je delal z ljudmi. Že zdaj naprej vam povem, da je prejšnji teden odpustil 12,000 delavcev, sebi je pa nakazal, $280 milijonov, briga njega. Ampak tako, nič hudega, naj uživa v svojem življenju, mi gremo naprej. In glejte, kar je povedal, kar ste zdaj videli, kar je povedal, kar se medicine tiče, spike proteinov, medicine, torej to nedvomno je tukaj nakazal na privat pogovoru v Davosu in plus s to gospo, ki se je pogovarjal 50 let izkušenj za tole, kar je povedal, da delajo etično, da so demokratični, da so ne vem kaj, vse lepe, vse to je ena velika laž. Velika laž, tako velika, toliko, kolikor imajo uporabnikov, toliko je velika laž. Zakaj? Ker podjetje govori eno, dela pa nekaj povsem drugega. Za dokaz vam bom predvajal delček pogovora internega. Na internetu ga ne morete dobiti. To sem ga jaz zhekal, tako kot oni mene. Ko so mi na Google zbrisali 800 mailov, ko so mi na Google zbrisali
Google Drive. A lahko nekdo ugasne mikrofon, bom zelo vesel. Gospod, lahko ugasnete ali pa gospa mikrofon, hvala. Malo moti. Ko so nam zbrisali prvič 400 posnetkov, drugič 180 posnetkov, tretjo platformo so nam zbrisali. Ko so nam vzeli e-mail, vse to smo imeli na Googlu. Meni ni bilo jasno, kako 18 let sem na Googlu in zdaj naenkrat v enem letu in pol vse to briše. In jaz sem šel raziskovati in sem se res poglobil. In to, kar vam danes govorim, je rezultat enomesečnega brskanja, iskanja in drezanja po računalniku. Ok. Tole, kar boste pa zdaj videli, to je interno predvajanje za zdravnike in ga na Googlu ni moč dobiti. Kaj delajo s podatki? Tako kot je rekel, da so podatki varnost, safe in tako naprej. Ok. Pa si poglejmo, kako so varni. My name is Joe Miles. I am the Managing Director of Healthcare and Life Sciences for Google Cloud, and I'm really excited to be here today. Yeah, love this conversation. And just one thing, we've been talking a lot about what happens when we put healthcare information in the cloud and then use that for other purposes. There's also information from Google that could be used by healthcare. And just wondered if you had any comment on whether or not it's, things between search results, or search queries or typing speed or other things that we know correlate with both mental as well as physical health. And are they coming in to be able to be used by health systems for better kinds of tools, utilities, and population-based health? Amy, that's a great question. So I'll answer it two ways. Number one, we have a very robust public health data set program. So not just the Google data, but also data from public health agencies, CDC, census, and what have you, 100+ data sets. We are investing in hosting on Google Cloud, so you can combine that with your data. The second aspect of that from Google specific, during pandemic, we open sourced and made the data around community mobility reports. And that was from Google Maps, from Android, de-identified, I must say that many times, de-identified data about the communities, how they were mobilizing, because earlier during the pandemic, people were figuring out when to open, and still this day, we have that data that's available for you for the community mobility reports. When it comes to search, the de-identified, there's a Google Trends API, so you can do search for de-identified at the population at the zip code level, like what are the trends, what are the keywords that are popular. 2 years ago, we did this study with Sanofi. They were looking into why people are not taking flu vaccination, as an example. And they used the keywords like jab, pain, needle, and they were able to see propensity of those keywords in a given zip code, and we made that available in the BigQuery. So we will work and provide the de-identified keywords and surface it. Ste razumeli? Torej, to je interni pogovor vodje Googla. Tukaj so tukaj pred njo so trije direktorji, ker to traja 1,5 ure. Jaz sem samo izsek dal na koncu, kot zaključek. Namreč, vsi trije so vpleteni v Google Cloud kot vzorčni, kot primer. In na teh primerih bodo potem gradili naprej. Vse to se dogaja sedaj. To ni nič starega. In kako izgledajo iskalne besede? Jaz sem se potrudil in to, kar je povedala, sem šel iskat. Poglejte. Ok, tukaj so vsi podatki zbrani po lokacijah, ključnih besedah za zdravstvene delavce po vsem svetu. Gre za strateško bazo podatkov, ki jo Google deli po državah. Ok, in od državnim uslužbencem. Malo bliže si tukaj lahko pogledate. Gre za zelo hitro zbrane te ključne besede. Podatki, kot jih dobi medicinsko osebje iz Googla, imate pred seboj, to je 30 strani samo teh ključnih besed, kaj vse so ljudje med COVID-om iskali. In če vpišete eno od teh besed, dobite rezultat, ki ga je ta oseba, ki je to vpisala, seveda dobite isti rezultat. Natančno vidiš, kaj je videl nekdo drug, ki je iskal pred teboj.
Upam, da so vam te ključne besede sedaj postale malo bolj jasne. Tako natančno vedo, kaj iščeš, kaj bereš. No, pri tem gre v bistvu vse tako hitro, svetlobno hitrostjo. Hitrost znanosti pri razvoju cepiv, kot ga reklamira Evropska unija. Ne veste, kako izgleda reklama Evropske unije? Ste jo že videli? Ne, niste še videli. Ok, hitri postopek razvoja cepiv. Če ne veste, predlagam minutko, da si pogledamo, kako v sodelovanju z Googlom, s hitrimi podatki, z mRNA, z umetno inteligenco, kako izgleda reklama na spletnih straneh, zdravstvenih spletnih straneh Evropske unije. Pa si to poglejmo. No, to je reklama za državnike, ki pridejo v Evropsko unijo, ki se bavijo z zdravstvom, z nabavami za predsednike vlad in tako naprej. Seveda ob taki reklami, ne, takoj padeš noter, ne, ker tukaj v ozadju je ta moč, ta magija vsega tega. In zdaj pa še nekaj. Če še ne veste, imajo vsi pametni telefoni že inkorporirano umetno inteligenco na svojih Androidih, a ne? In kako se ta umetna inteligenca, ki jo posameznik uporablja, je izgledala na telefonu pred 5 leti, bom pokazal čez nekaj trenutkov. Sedaj pa bi rad povedal eno drugo stvar. In sicer, tukaj poglejte, to se pravi Googlovi zaposleni prosijo direktorja tega tehnološkega velikana Googla, naj se umakne iz Pentagonovega projekta AI. Na sliki vidite, kaj vojak ameriške vojske spremlja nadzorni dron iz nadzorne sobe v sprednji operativni bazi. To je provinca Shanglogar, Afganistan, 8. maja 2013 s pomočjo Google Maps, takrat. Ampak zdaj imajo pa umetno inteligenco in v odprtem pismu 4. aprila 2018, pazite, januarja je bil v Svetovnem gospodarskem forumu, aprila je že delal pogodbo z vojsko in to gre za projekt Maven, ki vključuje Googlovo umetno inteligenco, General Artificial Intelligence, lahko prispeva za operacije z brezpilotnimi letali, s čimer se ne strinjajo inženirji Googla, saj bi v tem primeru AI lahko delovala morilsko. Več kot 3000 zaposlenih pri Googlu je podpisalo peticijo v znak protesta proti vpletenosti podjetja v projekt umetne inteligence, ki bi sodelovala z Ministrstvom za obrambo v ZDA, ki preučuje posnetke in bi se sčasoma uporabil za izboljšanje napadov brezpilotnih letal na bojiščih. V odprtem pismu, naslovljenem na izvršnega direktorja Sundarja Pichaija, zdaj ga že poznamo, so zaposleni v Googlu izrazili zaskrbljenost, da lahko ameriška vojska, ki bi se oborožila z AI in uporabila to tehnologijo za izboljšanje napadov z brezpilotnimi letali in drugimi vrstami smrtonosnih napadov, da bi s pomočjo umetne inteligence, da bi se lahko zgodilo, da bi umetna inteligenca to napačno razumela. To je bilo, glejte, smo prej že govorili 1 leto oziroma 2-3 mesece po tistem, ko je bil na forumu. Zdaj, kaj poganja Googlov Android?
na vseh Pixel telefonih, na vseh drugih Android telefonih, kako je izgledala predstavitev te umetne inteligence. Leta 19 so jo dali pa na telefone. Se pravi, oni so imeli to umetno inteligenco zaprto za te raziskave interne, za obvladovanje sveta z velikimi podjetji. In ker se je bližal ta načrt covida, predvidevam, ker se je to bližalo, ker je to že bilo napovedan, so mogli nekako tudi do ljudi prenesti. Kako so do ljudi umetno inteligenco prenesli in kako ljudje zagrabijo. Zdaj poglejte, ponudili so jim čudovite storitve na telefonu in ljudje so rekli, wow, bodite pozorni, kako ljudje sprejemajo ta magic, ampak v ozadju je pa umetna inteligenca, ki si vsak podatek, vsak gib in vse zapomne. Pa si poglejmo to. Well, what if we could bring the AI that powers the assistant right onto your phone? What if the assistant was so fast at processing your voice that tapping to operate your phone would almost seem slow? It opens up many new use cases, and we want to show you how fast it is. Now, internally, we've been calling this the next generation assistant. Running on device, it can process and understand requests in real time and deliver the answers up to 10 times faster. Nekdo, a lahko prosim, nekdo ugasne mikrofon. Bomo zelo veseli, če ugasnete mikrofone, ker je moteče in ne moramo niti videa poslušati, prav? A lahko kdo pogleda, kdo ima, katero ime ima vključen? Now Maggie's here, and she's going to help us test it out, starting with some back-to-back commands to demonstrate its speed. Now this demo is hot off the press, so please send your positive energy over in Maggie's direction. Hey Google, open Calendar, open Calculator, open Photos. Set a timer for 10 minutes. What's the weather today? What about tomorrow? Show me John Legend on Twitter. Get a Lyft ride to my hotel. Turn the flashlight on. Turn it off. Take a selfie. All right. Now, as you could see, yeah. That's awesome. Maggie was able to open and navigate apps instantly. Now, you might have also noticed that with continued conversation, she was able to make several requests in a row without having to say, "Hey Google," each time. Now, beyond an effortless way to operate your phone, you can start to imagine how the assistant fused into the device could orchestrate tasks across apps. Let's look at another demo where Maggie's chatting with a friend. He's going to ask her about a recent trip. Notice how easy it is for her to respond with her voice and even share a photo. Reply, had a great time with my family and it was so beautiful. Show me my photos from Yellowstone. The ones with animals. Send it to Justin. All right. Yeah. Now, another example is when a friend asks you a question and you need to look up the information to respond. Justin wanted to know when Maggie's flight arrives. When's my flight? When's my flight? Reply, I should get in around 1 p.m. All right, so notice how it helped Maggie multitask more easily across different apps, saving her a lot of back and forth. Now, you can even imagine this next generation assistant handling more complex speech scenarios, like composing and sending an email. Hey Google, send an email to Jessica.
Hi, Jessica. I just got back from Yellowstone and completely fell in love with it. Set subject to Yellowstone Adventures. Let me know if next weekend works for dinner so I can tell you all about it. Send it. All right. Now, as you could see, this required the assistant to understand when Maggie was dictating part of the message versus when she was asking it to complete an action. Thanks, Maggie. Thanks, Scott. By moving these powerful AI models right onto your phone, we're envisioning a paradigm shift. This next generation assistant will let you instantly operate your phone with your voice, multitask across apps, and complete complex actions, all with nearly zero latency. And actions like turning on the flashlight, opening Gmail, or checking your calendar will even work offline. Now, it's a very hard problem we've been solving, and I'm really excited to share the realization of this vision is not far off. In fact, this next generation assistant is coming to the new Pixel phones later this year. All right. Now, our mission is to make the assistant the best way to get things done. You just saw how we're making it much faster, but it also has to be personal enough to really help you. Now, personalized help is especially important in areas where people's preferences completely differ, like choosing what to listen to, what to do on the weekend, or even what to eat. So let's look at a recipe example. Hey Google, what should I cook for dinner? Here are some recipe picks for you. Now, as you can see, the assistant picked recipes tailored to me. For example, it suggested a bourbon chicken recipe because it's helped me with barbecue recipes in the past. Now, what I really love is that different people get completely different results. We call this feature Picks for You, and it'll be launching on smart displays later this summer, starting with recipes, podcasts, and events. Now, beyond your preferences, becoming more personal means the assistant will better understand the people, places, and events that are important to you. Now, one important person in my life is my mom, who I'm going to visit right after I/O. So let's say I ask my assistant, how's the traffic to Mom's house? Now, we all understand what I mean by Mom's house, right? Well, if I'm in Toledo, Mom's house might have meant this place, a nonprofit childcare center. In other cities, Mom's house can be a restaurant or a grocery store. In fact, there's lots of things in the world called Mom's house. Now, in linguistics, the process of figuring out which thing a phrase refers to is called reference resolution, and it's fundamental to understanding human language. At Google, we approach this problem using our knowledge graph of things in the world and their relationships. It's what allows us to understand something like the Starbucks near the Golden Gate Bridge. Today, we're expanding the assistant's ability to understand you better by applying those same techniques to the things in your world. We call it personal references. So if I shared my mom's contact info with the assistant, I can ask, hey Google, what's the weather like at Mom's house this weekend? Friday and Saturday in Carmichael will be partly cloudy. How long will it take to get there? With light traffic, it will take you 2 hours and 14 minutes to get to 123 Main Street by car. Remind me to order flowers a week before Mom's birthday. All right, I'll remind you on July 3rd. And it goes beyond Mom. If you've shared important people, places, and events with the assistant, you'll be able to ask for things more naturally, like show me photos of my son, or directions to the restaurant reservation, or remind me to pick up chocolates on my anniversary. And rest assured, you're always in control. You can edit or delete this information at any time in the updated You tab in Assistant settings. Now, one place where the assistant can be especially helpful is in the car, offering a safer, hands-free way to get everything you need while you're on the road. Now, we've been focused on the main things that we all want when we're driving, to get where we're going safely, to catch up with friends, and to listen to something interesting along the way. Last year, we brought the assistant to Android Auto, and earlier this year, we added it to navigation in Google Maps. I'm happy to share the assistant is also coming to Waze in the next few weeks. Now, I'd like to show you the future of how we're improving your mobile driving experience even more.
Introducing the assistant's new driving mode. Download an app. Just start driving. Driving mode will be available this summer on any Android phone with the assistant. Yeah, that's good. Now, today the Google Assistant is available on over 1 billion devices in over 30 languages across 80 countries. Now, before I go, I want to share a little something that a lot of you have been asking for. Check this out. Stop. Now you can stop your timers and alarms just by saying stop. No Hey Google needed. And it's rolling out on smart displays and Google Homes in English-speaking locales starting today. Thanks very much. V redu, jaz bi vam v tej predstavitvi rad nekaj povedal, in sicer tako kot ima vsak kovanec dve strani. A tu je bilo to? Gospod, ali lahko ugasnete mikrofon, lepo prosim? Ja, polna luna vas malo danes. Ne vem, zakaj nagajate. Kaj imate od tega? To prav nagajajo, ne? Ne vem. Danes sem že 7-krat prosil, naj zaprejo mikrofon. V redu. Rad bi vam povedal dve stvari. Prvič vam je gospod pri tej predstavitvi Androida povedal, Pixla, in vse te softverske opreme, you are in control. Tebi reče, da imaš ti vso kontrolo. Karkoli boš rekel v telefonu, vse ti bo odprl, vse ti bo pokazal, ampak moraš mu dovoliti osebne preference, se pravi pustiti osebne lastnosti, osebne podatke, da se to zbira noter, moraš mu to dovoliti, ker bo potem boš dobil osebne odgovore. Ker če bo AI oziroma tisti programček vedel naslov, kjer je tvoja babica, ti bo lahko tja zapeljal. Potem bo asistent vedel tudi za rojstni dan tvoje babice in te bo spomnil 3 dni pred tem, da čokolado kupi in tako naprej. Ampak nekaj je, vi lahko te podatke kadarkoli zbrišete. Imate popolno kontrolo, ampak seveda potem, ko že umetna inteligenca ima vse gor zapisan, tam pa ne morete nikoli več zbrisati ven. No, sem toliko bi vas opozoril. No, isto leto, 18-19, ko je prišlo to ven, seveda so se mediji razpisali, so naredili pa kontrareklamo. To je pa zdaj, vam bom tule pokazal, poglejmo si 2-minutno opozorilo iz leta 19, ki je krožilo takrat po družbenih omrežjih, po odkritju Googlovih inženirjev, ki so protestirali proti pogodbi za sodelovanje s Pentagonom, pa vsem tem je prišlo tole ven, so povedali, kaj se dogaja. Hkrati je bila ta predstavitev 19, ker so jo mogli dati ven, če so hoteli pri COVID-u ljudem slediti v avtomobilu, če so hoteli ljudem slediti tako ali drugače, ali pa vedeti, kaj se z njimi dogaja, so mogli dati umetno inteligenco gor in to so jo dali. Tako da nobena stvar, ki se nam predstavi, časovno ni brez veze. Zmeraj je dobro se vprašati, zakaj se nekaj zgodi. Poglejmo si to.